DVC ni nankut kanin tlai na April ni sa thawngpang krak chimlai Ramkulh Cozah Zung chatar chelmi chu uknak la tu ralkap ni April ni sa a chatar chelmi antlen rammi ni thim mi Cozah ni uknak atlai leo a chinpi ne suya phoi yo tim mi chatar chu uknak la tu ralkap ni chinpi ne siman au chau yi council yong tia min antlen Ramkulh ralkap uknak council zung chairman atwan yo mi chu pu ngun san ong se chun April ni sa falam khua jing lei sumilam hlei khat luk zong a ralkap helicopter pakhat chu falam ralkap umnak tlanga atum e chun sumilam hlei ni tuk a akir than zerong ada ralkap helicopter atum ti mi tu chu fiang in ngal asilona in kwamini falam ralkap cha a thilri pakhat khat andak chatna asalai tia anzum ramchung pengkip le khote kip a ralkap umkalnak le cholchaknak ti bantuk zong a e tlekhi atong mi zong tampi an ralkap cholchak ning alin sa chinlang mangna in ralkap dokalhnak pehzulh in tua them ase April ni sa thantlang khua ralkap dokalhnak chu khomin hani ramtang hun pakhat a ralkap dokalhnak chatar til in anlang tar e tedim khua April ni kwa zong a khomin hani khochung a motorcycle ichit in ralkap ukdu lonak anlang tar ve tia thawng kan thei Myanmar kongkau a dangdang te in UN a thak ok sitia CRPH UN palain hani anchim April ni kwa zana Myanmar minha aw thong ti mitlang tar in UN Security Council meeting to ase e chumun a Myanmar mi chung a ralkap ni anto sarnak an ngol ding le upadi nol ngai na kho thlennak ha UN ni atlang tlak ok shim as changtia Myanmar IO in meeting a kai mi CRPH UN palain hani anchim UN Security Council meeting to anahun a CRPH ramdang thlennak Minister Do Zimma ong valai chung buai bai nak nia thlai tu phu ICG in Richard Harsi Myanmar UN palai u chomu thun le Myanmar zatlang phu lutlai u sai khamni Myanmar kongkau betung chua pin anchim u chomu thun Do Zimma ong Richard Harsi le u sai khamni ralkap ni rammi antha na in anbau i thil an fiang kong apung umlo in mi antlai na an shremna i shremna mangan mi mang in rammi an ka mi na kong ramchung bank khar di si cha rammi harsa in an e chole nak velte atlak nak kong si in zong ralkap ni an lak cha a mizo na harsat nak tampi anton nak kong ralkap ni uknak alak nu in tlang chung shrem tlai phu na le ralkap athar in an ika cha a raljam tam tuk an kar nak kong ralkap ni solphun lian tuk an to kauna in Myanmar a upadi nol ngai nak ti lo nak kong le rammi rung veng tu an ngai ti lo nak kong tal in Myanmar thil chang kong tampi an chim zatlang phu lutlai u san khamni Myanmar mi chu adik mi democracy kan hu hlan lo kan do mi kan ngol lai lo ama belte UN ni Myanmar mi mo anandir kap lai silowa mi that mangral changda nandir kap lai tia behelnak to in chim chun Do Zimma angni Myanmar mi chung a ral sang nani achia kha tuk mi an to sarna an ngol nak ding le upadi nol ngai nak kho than nak ding a adi dong tiang valai pi ni kandir pi u chun federal democracy chata le international unity government hi kan chawhlang u tia chimve chun America UN palai Linda Thomas sangni chathan le thong thlennak long azati lo atak tak to sarna her ti achimve ti in VOA ni atil Lashu Mandale Pitangsu Lampi Chunga Ummi Nangmun Palak Sakhan Chu Shamtlai Phu Pathum ni Anka I Palak Minung Hlaili Anthi Ramkulh Chakle Lashu Mandale Pitangsu Lampi Chunga Ummi Nangmun Palak Sakhan Chu TNLA le MNDAA ni April na sa jing le a anka na I palak minung hlaili anthi palak chungkhar pasari thiam antur I minung pahni antlaw hi konga akyang kap ummi khwami pakhat ni jing le sumilam panga in pasari tiang tluk anikap ralkap le in thajang zong tampi an chapna helicopter in voili tluk ralkap andak chia na siamnam ngan zong an man tia chim ralkap ni uknak alak nu in tlangchung siamtlai phu pathum kom TNLA le MNDAA ni fakpi in ralkap an kabari lo I atutan hi avoi khatnak si tia mizima ni tel
India ramri sky ramten kalemiu khopong tamu khwa April nusha a rammi runven nak sakhan chu ralkap ni chun sumlam hlei ni in sumlam pakhat le cheu tluktiang anka hi kahnaka tamu khwa mi minung pakhat anunnak aliam ralkap moto pahni le palek moto period in tamu khwa irunven nak sakhan chu ralkap ni ankal no I anka he se kalemiu khochung April ni sri ka dau naka anunnak aliam mi pu boilom chuang arwak anlak kho lo mi chu April ni sha a achung kharsen aphan thani zan leya anvui kalemiu khochung le khokiang kap a ka dau nak chu ni fitin tuk in a ko na in kalemiu mi minau na ni ralkap dokalhnak lamzo nak chu ni fitin pehzulh in antwa kalemiu khochung le khokiang kap a mi pi rung veng tu minau na le ralkap ka dau nak ronga minung som thum tluk anunnak aliam chang e hliamha atur mi le tleikhi mi zong tampi an tia thawng kan thei paku ka dau nak a minung som jet leng anunnak aliam paku ramchan paku ko April ni kwa zing lai ka dau nak ronga athi mi minung som jet leng an sichang hi konga paku du lo nak lang tar nak shroi tu u ye thun ni athi mi chajin fel fai te in lak kho chang mi he minung som ruk le pakhat long an sri na in thawngpang kan thei ding a minung som jet leng an sichang hi an ruak na chu ruak chia nak in a lak ding in ralkap le pelek ni an chung khar na sina thawng an than na tia chim an tlei na lewa chun nungdam te in an tlei kau na na in an chung khar sina aruak rakhlam u ti mi thawng an than na atu tiang atlau mi pe tlei kho lo mi tampi an umri an tlei na mo an tha na mo ti kan khal kho lo mi zong tampi in umri tia achim chap paku khochung a April ni shazan le tiang ralkap le pelek an ichok e leng achuak mi pau an ka ri na athi mi an ruak zong ni hin tiang lakho ri lo mi tampi a umri hiluk in ka do nak le athi mi an tam ngai ko na in paku khochung hun cheu khat a ralkap dokal nak lamazo mi zong an umri e chulam azo mi na tu chu tlai khi mi le athi mi an umri lo dia de erdi ni atial tlai khi atong mi minung kul le thum chu thi dan am pek na chak au kala pa ralkap dokal nak lamzo nak a ralkap ni tlai mi mino hlei kwa le paku khua a tlai mi mino minung pali an di lak minung kul le thum chu upadi chang za thum le som kwa le paruk in thi dan pek an si tia MRTV4 ni April ni kwa zan sumilam pariat a athan hi athan mi chung a Myanmar lemchang PTU le Indra chojing zong tlai an si chang tia athan che DVC-Democratic angai tu nan di lak chunga lunglop nak tampi kan ngai